hejuru y'abami, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho ikomeye, hejuru y'abami, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika
Shinga ngambiwe suko wakiri
Petro,
Alikuwa na lengo moja tu
b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro. Murebe urukundo rukomeye cyane bawe n'Imana ihoraho, wahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane, tuzaririmba tuzabikuza mu rukundo amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane, tuzaririmba tuzabikuza mu rukundo amarira azaba mu ijuru. Zishaka gukorera niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakundo ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha
ni ibice bibiri, turahera umurongo wa mbere tugere ku wa gatanu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamumanuriramo ingobyi ihetswe ico kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Tuje mu Baheburayo Abaheburayo 11 haravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bafite ko kwizera. Amen. Amen. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga zo kwizera. Uwo ni wo mutwe w'ijambo. Turavuga ngo imbaraga zo kwizera. Kwizera ni ikintu umuntu yizera ariko ataragikoraho, ariko akavuga ngo ndakizeye kuko mu wundi mwanya kiri buze kugaragara, ndibuze kukibonera n'amaso yanje kuko nakizeye. Haleluya. Iyo tureba mu buzima busanzwe, aya mezi tugezemo, ukubise amaso hirya no hino, ureba ku misozi ugasanga abahinzi bahinze, ariko wareba igihe barimo bahingamo ukabona bidashoboka, ukabona isi irumye irakomeye, ariko kubera kwizera kubarimo bakavuga ngo nubwo bimeze gutya, reka duhinge, ejo bundi imvura izagwa, dutere imyaka yere idutabare. Amen. Uko kwizera kukamuzamo agashora amafaranga yiwe, hamwe wabireba uko watese aya mafaranga agiye gushora, azongera abonemo inyungu yayo, azagaragaza igikorwa cyayo, ariko kubera kwizera ku murimo akavuga ngo reka nyashore, ejo n'ejo bundi nzabona umusaruro w'ayo mafaranga yaje ngiye gutanga kugira ngo anyure muri ubu butaka. Haleluya. Wareba abacuruzi, umuntu akamuvuga ngo ngiye gucuruza, agashora amafaranga yiwe, akavuga ngo aya mafaranga ngiye kuyashora, kandi ikintu ngiye kugura kizagurwa kimboneremo inyungu izamfasha. Akabikora atazi kuko azahomba, ibyo agiye gucuruza ingorane bishobora guhura nabyo, ariko muri we akavuga ngo bizunguka, reka mbirangure mbishyire ku isoko. Haleluya.
iyo abikoze afite kwizera, nyuma yaho aza kubona umusaruro ageze ku isoko. Ariko abadafite kwizera abenshi bishyirira mu bitekerezo, akabara imibare akavuga ngo aya mafaranga yanjye ko umuntu ari menshi, ninyashora agahomba bizagenda gute? Agacuruza ari mu nzu, ari mu gitanda, agakubita imibare, byagera imbere agatsindwa, akavuga ngo ya ahubwo reka nyagiye menye kuko nayiririye, umushinga wiwe ukarangiriraho kubera kwizera guke ku murimo, ibintu bikamupfana. Ariko ubwasha akareba wa wundi mugenzi we baturanye, iwe yashoye arakomeje, umwaka ugashira agasanga wabo arakomeje. Amen. Uko ni ukwizera kuba k'umurimo gutuma atera imbere, gutuma agera ku kintu umutima wiwe watekereje gukora. Izo zikagaragaza imbaraga zimurimo zamuteye gukora uwo murimo, akawukora yizeye. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana aha mu butumwa bwiza kubwanditswe na Mariko. Tuhasanze ikirema cyaremwe kiremaye, gihora ari aho ngaho kitabasha gukora imirimo, kitagenda kabandi. Ariko bukeye ngo cumva amakuru ya Yesu arimo kugenda akora. Haleluya. Amakuru akigeraho aho cyari kiri, cumva abantu barimo baraganira imirimo ya Yesu Kristo, yuko ari mu gukiza abantu bafite ibibazo bitandukanye. Maze ngo bukeye Yesu ngo aja mu ivugabutumwa, kuko yari abimenyereye agenda aganira amagambo y'Imana, avuga ijambo. Amenya yuko Yesu ngo yagiye i Kaperinawumu. Haleluya. Amaze kumenya ayo makuru, aravuga ngo nanje uko biri ndibuza kugenda nanje inje kwirebera uwo Yesu, ahari nanje yangirira neza, kubera kuko numvise kuko hari abo ari mu gukiza. Nanje nimubona ahari nahava kukwemera kuramara kwanje kwashize, nanje ngahaguruka nkagenda kabana. Ngo aragenda aja ku nzira, ahageze yabona abatambuka, akababwira ngo se jewe tumwanjana nanje ngo mugeze aho Yesu yagiye guteranira. Abantu bakamureba bagatambuka, bakavuga ngo guma aho ngaho. Abandi bakaza akababwira ngo jewe ndimwongirira neza ngo nanje munjane mungeze hariya, ko numvise amakuru kuko Yesu yateraniye hariya. Maze ngo haza kuza ngo abagabo bane, bahageze ngo arababwira ngo nanje mumfashije mwanjana nanje mukangeza hariya bataramiye. Haleluya. Abona abagabo bakamaro bamugezeho, bumva icyifuzo cye, baravuga ngo kandi uyu muntu tumujanye hari icyo Yesu yamukorera. Ngo bafata ingobyi bamushiramo, baravuga ngo reka tumujane, nidushika nta kindi dukora, duhita tumujana neza n'imbere ya Yesu, abona yuko twamuzanye kuko afite ikibazo gikomeye, agira icyo amukoraho. Haleluya. Baramurengeza baramujana, ngo bageze muri uwo mudugudu ngo basanga abantu baje guterana bumvise amakuru ari benshi, ngo basanga bararenga no ku muryango, ahantu hose
bahuzuye. Noneho ngo bitegereje baravuga ngo ese uko abantu buzuye, uyu Yesu aramenya ate kuko uyu murwayi ahari nawe kugira ngo amugirire neza? Batekerezaga yuko nadakira arongera kandi abarushe bamusubizayo. Amen. Ati nitwega twamuzanye, Yesu batabonanye araturusha tumusubizeyo. Baravuga ngo uko biri kose mureke dushake uburyo agomba kugera imbere ya Yesu. Bibwira inama baravuga ngo ahandi bishobotse ku muryango, ariko hariya aherereye tuje hejuru y'inzu, tuje gusambura hejuru. Nitumara gusambura tumumanure, Yesu naje kubona abone amugeze imbere. Uyu munsi nawe nabona izo dukoze aragira ico akora. Haleluya. Imbaraga zo kwizera. Haleluya.